kangeni mumuchara mama mau wamanyana Julieta kangeni mumuchara mama mau mima chanje nebekole byanje Julieta ne wamanya mima chanje nebekole byanje Julieta ne wamanya. Bamwandika bameiti bahali bamwandika bameiti bandika bameiti mburishizi bandika bameiti mburishizi olesheranga meiti zinzu zenyu olesheranga meiti zinzu zenyu lero inyuma moranga hulira lero inyuma moranga hulira meiti 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 bamwandika bameiti bagali bamwandika bameiti bandika bameiti mburishizi bandika bameiti mburishizi muresheranga meiti zinzu zenyu muresheranga meiti zinzu zenyu uromono no buyanze onye sana matombole Holala TV mwana wengo bananganga aratete mwana ona kachotete no kono buyanze khandi bukari sana onyola musaza balanganga Julius Tenya banyako moya chenda rino kwa kumusikiaka wakati hade tawe kutsana watsi yakho hade tawe banyaka ko monye Tenya chenda rina nunene dikhobo diosi unende rebo diosi yaho nyala kholondo ku Facebook yaho Holala TV okhonyola kande ku YouTube Holala TV Instagram Holala TV shintu yosi Holala TV enamba isimu yawo apuno ndiri khobo diosi rwanyanga bakholo mulumera ko ku musiki kushipinde shakole ranga makhana kishiluya makhana kishimua khonyola makhana kana kosi wakati yakho hade tawe khala ba kodela mo mangenende Julius Tenya baba ulo kho lembo lubimba Shapeless Modesta umeto ka tsheza mbaka nesikulu no go shiro go se hada tawe corona e itsa bana beru kanya go tshintse langa sanitization go nya go sanitize magono go lomba magono go go tsirela go ba go le safe abana ka keep distance ke go le bole yana go nya go sanitize magono go lomba kwanta magono ka se go lomba sanitizer Nyeshini chishikhala yakho lesasa sanitize abi matokano lazima wala sanitize bas sanitize bas sasa waka sanitizer fanya kumanye nakio naona mikono vizuri corona evelo khoera na tawe uremuno karibu matombole wala mu studio ko munende sasa wananga Julius Tenya enya khoyo khobuloli wewe kumusiki karibu sana bwana Julius. Asante. Na enya khomanya luisonda kidogo nampala khonyole bole enya khomanya ibe mwene anyatsa khobolle urulahene ngeyo ni makhobo kumusiki yako haranga mwekashi abasaka bero urulahena county enze mwene bananga Julius Tenya Khamoi Julius Tenya Khamoi ndolanga Kakamega County ndi mundu wa Ikolomani isonda ibanda zaidi unyola ndi mundu wa Itaho North ne location kendo la mchititi shabalanga buyisalaji Tenya nenya manye warangu rina makhobo kumuziki yake ni talent nomba ni kasi muziki yuko luguranga ni shenu manya kuli shindu shiri mu Masai ni talent yanje talent yeru ni shindu shiri mu family my father ya khubanga kambanane so ndi kama shende sho shiyo ya Malaysia kambanane litongo ngongwa kambanane yani ikhomekoe munane nomba tsewaya lakini mule kubola litongo nangwa litongo sasa sasa mbara na style na maana bukula ninjaka kuba music ikita sasa neki ikita mwaka kwa 89 ngula matuka nako ama kutoka 90 kitu ninzi yonga mtsikwaya
na ga ba go motsekwa tse makanisa le gona mpaka na go ba go ga tse ntse le go tse ndukise go ba president mo ina go lantsi go ka brake to go dira to ga go yo wa gola go bendo sa se na mana to ga bondo ne ga ba go ntsi yonga na le se tshako percent amba ni maremo go satsa sasa Luseno ne ya golera go platform sasa go platform ni tsana Luseno Luseno ne wandera so ya ga toga mwa ka konde kulangongwa 2006 206 ala bula sasa na gamanya na ni timu ya nena manende take over sasa na manembe ndresa kwa hatu khabundu nenzene ndola chumai lazima shinshetsana shibulana kuingirizana nende bana biro asini kwa manya ni nyola khole banyeshi asina mana para go kabulana sitira music chinya chibeyo neyo kunyola khole halala kabulana kidogo nzeni njaka kuba yirwen ne bana biro nare khamuna bachaka kuba lirene warumshira lira shitira dona ni yale Phonotex sasa lwa khole muno benzana tse khulwenyi na rumshira lira ya khulanga super Phonotex band super Phonotex band ya ya maremo ya khayare yare Phonotex kwa sababu wabone no change no le khayare no le khata sasa yana ndio kanidi ene ishireo no ya Phonotex ishireo lakini kunaenda mundu shughulika mkubwa kana yani yale manyawa fana manyawa makolitani wala shera nde at least panuke unabula kubola uimi utsinira sasa no tsenira ubezanwa amba ubanusita na khulwe sayeno ulinende album tsianga sasa ndinende album tsia super Phonotex band ndemunitsa album karibu tsene mwenu lakini tsene tseveri na khuba na Phonotex oranga sasa kwa total ni album manya sita kulitsitsa ni shicheshina no ranga no bula go imani shicheshina no bukala tsinyipo shiluya wa imba go loswairi no mbalo tsinyipo tsinditse go tsopanga go imba shicheshina no bukala tsanitsa luya namo go imba tsinyipo tsishiluya lo go ranga mundu wamba wanjengula go mokabu kwanje nanyola ni imba tsinetso anendola manyaluare netsengulu nomba maarufu nikapita sasa shinyala go kallata nomba shinyala go taivarta baka lazima tsa nzire no mutindo kwenako jenala no kule mulai no kufutia kasana jenala baluya niwe uranga manya gore lo betsa luwa khase lo ba go banga lo molluwa ingira bulaiza ikanyola gale mutindo kona shiku kasira baluya banyane kasira gale bajirani bi tsegolo o lumbo lo gono lo nya go bolo imba moluswere no go panga go chinshirota luimbo le ho lo nya go imba moluswere lo ho lo shimwana lo bo Krista nini malimbo lo Kiswahili lazima paka malira gona mogoba kengo go manyande mwana wengo lazima jende tso go lo bala tso mo lo bala mokari aya indio kholanga Julius ibe di o gona di o busani yani di relo tshenda no tso kholanga Julius te dira na mana la sheni kira ga go shendo ta tsinenzi kira ga shendo she na manya ga ta kira nongulira nongula mundu na langwe nyongula go nyongula no ikere shendo onyela go kora nenza go rebe nde nya o pala go tsane yala ba mo yimbo go tsa no lembo go tsa no la mondo wanje lembo yani lo go komere bo leisana lembo lo no nya o go bolera go magando mina go kidogo no go go nya go gola ga bore kidogo lembo no lo beno go ya tsa go lembo shina no tsena lembo na imba go tsenyimbo tsenyeshi lakini manyanzi imba go shapeless walolera go mbele na go lera bo pesana bololo gona nya go setjela go shapeless neyo kidogo go bokole bore go ka lo go mo break go mo break na go manye shapeless le ne ba rona no go leshina go no tungo lembo no lo go shitedela na go la go tshintse go langa ngabo shihanjiro shitititi testing go ya go nende nende itimu
yosiza abantu 11 kukhurevula bulayi lakini mwenyene mande buli wa sasa khakhola go go yako mweni yo mwisho we khanjiro khatititi khanjiro khatititi kumbe chune nivondokanga Bamubiranga bagali irwanyi balala shenokonyale Obeganga bagali irwanyi balala shenokonyale Wajama wanje oyo goro yira mosatsano Wajama wanje oyo goro yameka mosatsano Mogali wanabega goro yirira mosatsa kumangondo Mogali wanabega goro yirira mosatsa kumangondo Bamubiranga bagali irwanyi balala shenokonyale Obeganga bagali irwanyi balala shenokonyale Wajama wanje oyo goro yira mosatsano Wajama wanje oyo goro yameka mosatsano Mogali wanabega goro yirira mosatsa kumangondo Mogali wanabega goro yirira mosatsa kumangondo Zangani nduli buindi nyori mushara Zangani nduli buindi nyori mushara Zegotoga kushiribwa saida unzakanire Zegotoga kushiribwa saida unzakanire Manjemera mugono nasoberanga ni mapenzi Manjemera mugono nasoberanga ni mapenzi Kumbe tawe wareka mangondo kwinzi Kumbe tawe wareka mangondo kwinzi Volala TV shipindi ni matombole babo no fungulanga TV saineye ni matombole mu studio khonene sasa bolanga nga Julius Tenya akhoyatsa khubululi wewe music kushiluya matombole ni shipindi shokole ranga makhana kishiluya kaokhana khurula mu Kenya number wanyago mwenye nani agenda arena Tenya wanyago mwenye musiki kunde kwa khurutsa yena yani gonya gomanye musiki noku shindu shemo shomondanya la gobola ulitsa go musiki yoko musiki ni shindu shirai khandi kita no lero kato tokene musiki kwa lomba narula hanale na ichenga ho ikolo musiki kwa jira nende khunu mwana watsiya musokolo no goberera ku musiki sona so minyira kumu bana banje babiri bakandi sasa musiki ne shenishirei lakini ambiria kutushia bondo kala nyoreha bahubi na banyeshi balangwa pirates na banyeshi sana kubachirize kuranga khonula nula kutsatsa no sasa ba khuli shinzala lakini musiki kwena no malai khonyala khonyola bulungi khole pirates abanyala khocheya khukidoko khonyala khubabulaitsa ete yina nyakhumanya musiki kunde kwa khutushisa khwalishana kulitsanga nolero nomba kale manya khurula mu Kenya muno nzi khwirwanyi natsia khwirwanyi ta shiri khutsia khwirwanyi ta nendrechi ya khutsia irwanyi hivi karibuni nyasaya na abantu bayanzi nenze kholi mwene henya lakini musiki kwanza kanya na abantu mbali banalembule kwakana nabuta kwanzi khalitsa khu mu kisoko shya bandu bandu batukhananga kwa jirande na balena banyeshi mbali ole khubolele musiki no mulai musiki kunyala khuchingula manyenze kwanje ingula na hakale ne
itanye na Julius ronya na nyamanye butinshine go berrago mo go magobo go mo sejaka ngalisha nyuma kidogo butinyi bobere gore bandu ba go rutsanga music onyala kunyola lesoko ni tja hairi kunyola ba galomba onyala go tunga luimbo nyala go kalla luimbo no ga kalla luimbo bola ibene lo ga ba mopango wa renjo male lakini go ira mu studio nyala kunyola una pesa wala mangondo ta sijereshi lo tserlani tsi go soko ni bola yota gore na bandu bala ngo ba MCSK bandu ba music badila nende se hakizir go ba ga jaka sa go sesa go manye gore banyala go itsa go tsa at least ba go fuana tjini go ba ga jaka yani bitsanga go tja go mundu malawerwe a tsia go akilishe o yo go lana tsia go lori go at least manye gore anya ponya go nyola go sabo go la go zere go rio nyala ba tsa go ne sabo lakini mwana muziki uno butinyu mu Kenya mo shijira isoko ni le manye itsa ni nyola ga ibolata jende challenge abana go se challenge se ho tsinyeshi tsene lakini no henza shende nation unyala go henza challenge ro music isaino no butinyu luyeno lisasa go tushi go butinyu musician beru balangwa guitarist sasa go tjaji go tshehirwa bandu bibyomba jira bandu go bena bibyomba banyeshi ba hiri nyasaye ba bokole manya nyuma go re gona bandu kari babaka ba go ireta go nende bandu banne nyume ba go tsijusi go ne vacancy ngale mbaka kenyanga kunyole vijana be uchiri kuitsa kuyunga ima matokano itapu ibere go hakariro ni vijana yenye bandu benya kweka muziki kira mundu ye kanga khalashira kumanya bula gitawe usimu ushatsa go rekota ye kira bindu bitsa bya programming machine kitsa ka programming haza kalomba onyo mundu tsiri kale azir go rekota ye haza ne malako ku muziki monia ga rekota ye sasa shonya go mokala kitsa khando mogole mwimbi wota lakini mnyola go lambe collab collab sasa manyi collab sasa chiri tekemeta mnyala go le collab go mepango go lona but chiri ne mnyala go tekemea na go collab ta mutsegolo tsende no henza magoba ka ku musiki ba fetsa go ikolosana e tšhe shina bandu ba ibulu ya no tsenye botse tshiloya shitse ka sanga go bera tsegolo tsende tsene se be tsimbe go tsenye bonyola production ya bebetsane rende e shide betsane shina tsenye bo shitse tsembeta khandi go go bole boimbi shibule beta o manyetse kholo tsende yetso ba bere nje nende shendi se golanga nga bane bindu bebile shendi se golanga labo ikola me labo nende nini yi music ba peni ba tshiritsanga ba peni babo go lomba shendi se golanga tse sako oranga tsatse sako tsene tso tsiarirwe go bandu balongi ba seritsuwa ase chumanyishe ndine chiti kuonjira yesako shegonya bandu equal imanyure nyenda gonya bandu sawa umburanga sasa babe monda tsatsa mosako maboko le tsirinji magora shendi shenyanga matsemo gonya monjira yende marungira mwana runga mosibitali aho yomba shira onyola mundu oyumba ali batu baka shikashi kukula na metuka sigira banende baranga biyumba mu bulala mbiri yani bir balomba khali bakali nabatina ndebale bosi babahala oranga oberera go sako no go tsoma nye go nishita go shire go nyole sako ta go ya itsa go nyana go nyole sako la shiro la za go gola ikasi balla bafuana maina bakali banda fuana maina bati ale bakala ba go banyana gonya bati ya ba onyole no butinyi igire sako na kenya ga bakala ba gonyere mo batititi ibogolo langa musiki kushiloko ulolamanye kule go standard yenya kananga no shinshino go shikenya shibe shola ganga umanyi shindu balanga nga bule miru manye go sasa sholanga kale angelo sena bani yali na bandu bo gohurira kumusupporta support gore go bolere bandu birwa nyamanye ba gonya nanga
nurulize lwimbo unyala khulanga ulonche lwimbo lwenolo khubirira khunji bandu bulanji unyala khunyola bakhukhonyi kali mwene ukholi shooting lakini khuzi bandu baluye munarulize lwimbo khumakhubola lwenono lwelweza wenyene unaona yani khubole bulala bwenobo bulala bweno shibuleo ta khukhujerizanga khubene nde shindu manyesako wakhabandi shindu manyesako ili khube khuchemere khali mundu kanakananga manya yali saiti khubande nende wundi ali hasi khubeshie nende bandi ali akari khukhuremushe mutimu endala khuli ikhonya nende beyi round tala buli lwosi nikho khulokhala nende mulembe night eyo nole mulembe night no mu function yosi ye band ya live betsamo bandu baluya sana khuli nalo nende tsemoni tsanje babetsa khona nende shida sana khu manage live performance khu stage ishidi betsane lishina life e khula khoba ende imuno sana da ne shindu shi abantu bakungushitswangwa sijere Kenya khana nga khobe any time yo gora the poster yo khola bende alafu bandu bitse bend no la ji khoma to fulani kale ho wa ba go mota fulani Kenya khana bo khandi bibukule ba khore practice umanye practice ba zaindai khoma khoba ku wimbi unyala khonyola khulondokhana nende khumaringo ka bandu babiri baka batsiye khola bende byabo ne bashiri khukoleya sana ta hasa kabira khali mundu akhola amazoezi ta mundu yenyaza litukhu lyatsetsanga khu stage yatsitsa khu stage yakhorere khwene khumazoezi nende khukhole khuperforma live betsera zahala ipractice yakhalekha akhubona ne byombo byele mbetsana bino ne behaya ko khuboranga ipractice yakhalekha shikira makhuba kebyombo yo khorera khu practice bandi shikhola nabyo ta Kenya kha utsi ukombole byombo habundu bandu banyeliza go za khola buleiza mu life saindala beza bandu bakhuba khu life khase yani banalen bana muziki banyishi Julius babetsana nende bandu balanga ka managers yani bandu ba controlanga tsi revenue tsabo ibo khona ndi bono balanga manager no no boli khona nende manager ne mbesa khona nde manager si saindala moja khola khu ikasi ne khali shindi na manager okhikhala ne hase kwa agreeana khole kunyala khola ikasi ta shindi na manager ta no la go man shindi shile shonyela ne shindi shirane mbula khona manager no bulunji bwa manager sana ani mwakana no mundu kumbe ibo paranga nyoli kumbe wonyoleshi manasa kumbe manasa sawa no khoshere go tsemo bureka no khoshere go bokola go khoshere go lo kidogo go nyanga Julius a go tsa a go honjitse go tsa gando gana go ga go era mo bureka kala lo go kaloga go le go nyolanga manyeshe go lo go Julius mene Julius tenye go tse haleta o ya kana matombole go bolala TV o hetsa go le nyamwe go hanjiro khatisi hanjira bo le testing ga tshisa Wana wanje wisa wikombe masomo yaka Saka justo watamala Shinari na bamanyane Ndi musungu walena Hane ni bafundi balulu Bafundi basipiti kabana Barinda bulamu kwa bandu Saka justo watamala Shinari na bamanyane Ndi musungu walena Hane ni bafundi balulu Bafundi basipiti kabana Barinda bulamu kwa bandu Barinda bulamu kwa bandu Mituka chisa Bunyeri Nabo bafundi Mituka chisa Embasa Nabo bafundi Mituka chisa Kita
nabo bafundi Mituka chizibu kamba nabo bafundi Mituka chizia ishei nabo bafundi Mituka chizia kwisero nabo bafundi Mituka chizia eregi nabo bafundi Mituka chizia masaba nabo bafundi. Aya, karibu sana kushitirilangana nda Julius Itenyo waponuli ha umanyetsa huli matombole howalala TV ni khulabona balanganga bora bora hotel kwa nyasa tsa khonjele mutsi nyimbo tsietsie go kanzi khomo go manye ya ola shina limbo khola tsetsa nyanyo khonya go bolela go Julius akitsolu limbo lo nolo wa para shina go lumbo tshira rana limbo lo nolo wa hele miri bole sana lo atshele bole sana magande limbo lo nolo balanganga shapeless khonya go boritsa go mutsi nyimbo tsenetse kare go ranjena nde shapeless shapeless ni mundu mulina wanje iza khongonya bulusiza mana banende moyo wayanza nne sana lakini yamanya wachaka kuchambwa khashira khanje munjire khatushirita kajira na para nyala khubora khubandu kira khubora khubandu khumina naleka shina yanza ta yale mulina wanje kabisa ni yani ni story ya real life story jira muyo izanga bibula ne bulayi khonga ne bulayi kini yatukha abundu chaka khumonya khashira khanje bundina khashira khatamanu ari khani sembere tsikhali tsawene chibini chidukhananga sene chubeka kokola chisindi sebikabela bine bitu imbeza ndala pana patla yo khulonda khanu mwene khusikhoyane mpaka mbore khwandu chirenze ne mundu lomumeranga mubibune nabirizira mulwimbo khone story yakatoto uzya khwacheza malwimbo lwacheza lu nakananga nende bulilusi wanachendanga mukuchenda kwanje nayakaniye nabakhana khali nzakana nabakhana nyola bakhana basoma nebebele balumbikhale mesa yabo ebetsa imesa yetsingulu nebakhana basoma nakhubatusha abalawo bebetsa babirire mu wikhutsiri bunyeshi ula kunyola enda mapema alafu kula bane bindu byokuyuka mbaya mapema bona chitsa khwelimisha bana bande nobere no somi bana bakhana no somi ulira khumesa unyala khutukha hakale khono bulayi khuranga khuirinda alafu batayo nyole matunda nanobe no chendi mapema wanyola indaya mapema khali bayizana bonya wakani nabo unyola mkhoko kakoyana nenya khumanya nenya hayo khotsa balolitsa go ba pendi bitsanga bana batiti abashimba ya bande nenya ba khotsa makhobo kubololiani advice manya mundu wa khimba go loholo ngira go ba advice shina go ba pendi benda baluya bitsa batiti babu khabenya kwimba zimbo zishiruya yanyala go borra go lebere tsinyimbo zishiruya tsimbwa ngonyola tsendela tsebera mutsenende mafumbo nomba tsengano tsiumokari tsiukhanyala goelewa ta go nende banyeshi batsatsa maluwa nomba abundu amunda amu hatsa shindu mayeyitsa kuimba shindu chena ni shitu khurula unyola chirula butamano wimbi inyola nimbi shindu shitamano sheya khamanyi sheya ne yakha shiyeka wamanya ne shishenesho baranga babera mu shindu mbiri khorera bazira ku stage niyenya kutunga shindu shola khunende for example ingoye khunende shindu bashiyere bimba shindu shino bushi bulashia baluya shino bushi bulashia khunende shindu chene shishiminanga shino bushi yali mukhali wa jibanga bulashia ikhudzele yali musatsa wa jibanga so that mwenye kuimba shindu chilio pako ranje ukhali kisajia kutosha na sasa unyala khoirwa tseno umundu musakhulu shikira umwele maluwa shikombe maiboyera khu stage khone khu mu studio lo wimbanga no khadukha shikha unyala khunyola wimbi matusi mbiri wa bandu bamanyi ku khaelewa ta ne mundu ibitse nyimbo zethu mundu enya khonyola anyala khonyola ari nyimbo zethu sana saino ndumjira sana namba isimu ambapo ni 07 26 79 83 63 no unyola kha Facebook no ba kwa Facebook mbezaho lakini ni kula nini yanayobulitsa kuchiko hivi karibuni ya mbiria kali WhatsApp nza kulomba bindu byenewo mbezaho lakini selba mtsanje ngulitsanga nyala kukulitsira khona kulitsira ku Facebook lona bere ne shira nini lakini nalomba bindu yenene chaka kukulitsira ku Facebook
ura mona yakavera matombole khobola TV bananga nga raptete mwana ona kachotete obolanga babono nene dikhoba le nende comment yosi onyole ku Facebook yaho umanye ulabo kwakana nibe khande ne khala khoshira khuzi hale tawe onyole mashabika matombole nende mashabika chubya sitenyo mu matombole sawa rekodi khola chipa kumagana matombole Tunduru Mana mukhana ne mali Mana mukhana ne suti Mana mukhana na rusi Ura Mwana mukhana nuliru Mwana mukhana narusi Uromono nakhobolelo khwali mono last time khwabola mundu yabola anataka Julius Tenyo Julius mweno khomunyoli khandi ndikho nenda boyanzi sana mu section ya matombole yani mafans kama tombole bandu balola khu matombole onande buyange khonyoli mwashimiwa mwere akhobola khotsalira lelye amanye ahulitsa khomundu bolanga nga Julius Tenyo ne tsinyimbo tsenetsa anyala khobola khobola khotsamira kekene ndo warolanga mweshi mirembe bwana mirembe na mwana ndi mulamu kabisa zinyanzi kholola bwana khane zinyanzi sana ninyakho bola ibi nibi ndakhambule mundu abule khobola o nakharama khoba munu kwanyata nyakho bola ibi nibi inziva nanganga Edgar Litondo Sajero nalibi nzi ndi mheshimiwa wano melo chitoka bulia mheshimiwa nasingira kabiro hano khona ndi mheshimiwa yikhala alikho khwenjene nsingire nende nakhalo khwenzi khale okay hani aspiring yani wanyambo khwebu yangu hangana balamba ndina ndimande ndisobera urumona sana ikini matombolo ulondela matombole menya ndondera matombole ndu khubene ndo mundu walanga nga Julius Tenyo ulera kunyimbo tsetsi lole lo ayanza ko Luisha sendi lebatarina shapeless waya ndo mbona shapeless lwangasira mbora bale kabisa no lera ko uraba nyanza limbo lewe ni mbora kabisa no nyala khobola unyala khobola khurina bapende balo yaba ndi nangwa Nairobi sana lo nya sokeshin ndi nangwa Nairobi na bandu baluya manya bana beru bakho mono nani yala we tanyala hoyo shitoka la hoyo lo bitsanga lo khobetsa manya khokana nga mobora mono kunenda makhoba kali yakona kiranga khokhakana ta lo bakiritsanga khuimba tsinyimbo tsenetse nishin enjire ndale khorala ni yeneyo go bandu balino batsa kwikhale gore bana beru batsira bona ba performa nga bondu khotsiri ho khobetsa tsingulo nabakhandi ne bakhuli khotsi khana bayanza inzibananga Josephat Khwesa go tsinyimbo tse tanyitsena yanza go nudimbo balanga nga lo masi lo betsanga lo go tsia go pimwa go le magoba go moibolane nangwa podi kutwa ndola ishinyalu mwana musakala ayanza dimbo dwa Tenyo ndo balanga ketsa mwana boneshinale ga masomo dimbo le sana shekha na khambode na tinyera we nao go tsogodi nyuma ya go monga mkhono bandu baluya asante Mwana wanje wisa wikombe masomo ya